Wakwaba bididi efia mankwa tamaklo ene wo Badwam health tips so no ye kasa fa stroke ho mame fa sedama endpoint homeopathic clinic so we yare nko ade ayenko ho na omwaye mema no prostate no ma remfio say yegusu e border rule sebra endpoint no check in hwese de tie jona wa use machine ye use ngwa check o train na bibi mu abepere na fia fam ko doctor no fam yenko ne say bi mesro yenko endpoint wono mo na da roma e na dwumadi etimi e de bro na otwe mu nso yaba doctor du boaten akache a yede na oba bedi nkomo ahwe stroke fi say nedie eno nko ne condition a ukọ endpoint a omo ya admission eno kora no wo spring test road on mo branch na wo hono do yemu akwaba na ye na wase papa no mo a wo de boa ye na otwe mu nyina wo se yakasa fa stroke ho. That's right. Yeah, that's it. Stroke ne ye de he stroke de ja ye te ho asem bebre to adaroma ye ka stroke na eno ye de he yo me da se me ti stroke once ana se e ba se anytime bia me din komo afa stroke no me ye little bit emotional if is me ya akola no me hu se mabusuafo bi ana komo ya defo ana se even me ye home ye me endpoint to me part clinic ye hu mpanimfo a omo din etitiriw ono ane koba ono ane drive ko na dwuma ba na afi nipa no beba no na stroke intino wa disabled in the sense that nipa no bi wo kra no afi na ono akra intimi nante ono no ya mo no se wo ye obi anko ye bubu ani o enne stroke intino obi kra intimi nkasa enne stroke intino obi kunu anase obi yiri gina wa ohun no ontimi identify na yere ne ba ohwe odi stroke nti obi wo kra ko ni fie na busa na se eja wadidi wo se bo ye mama duane anapa nyina me ni di obi wo awi aso so wo se me ni di obi wo kra no obeja ne nan obedwo nso stroke nti no ya bone pampers wow obeja ne na diaper ya bone diaper obeja ne na egu no obedwo nso egu no ho sa yes enti e ka stroke a na ye asem ayade a na ye state a ye nyina hwe hu yi everybody betimi akoende in that state ne ka stroke kwada se kire nyina ene se emoja entimi ni afu sane enko nipa de sani wadwenem ene fa the stroke ba enti at a point in time se moja ekọ wadwenem no wanya nyina blood anko anase moja na nkokora ene kofa yade ye fe ne se stroke e ba behwe inipa da sani nti obati se stroke no de pa che nyina ne say there's a difficulty either say nipa no ntini no ene mu bibi asisi mu o anase ne ntini no ene ba bi apaye ene ne nti ema moja no entimi anyim ayi because moja no ewo ko wadwene mu no ene pa wom ennuane a wadie no ene na moja na ye medium a ennuane a wadie nyina no papa na wo ne be ko wadwene mu ensu a wanomo moja na ebe transport saade ye no akwa dwenem so enti nipa bi wadwane mu bia na mframa pa a ebe kan se oxygenated blood moja na e transmit saade it is a moja na ntimi anko wadwane mu a at that point you are starving your brain from sanoma we oxygen ensuo ennuane na wo starve adwene no from sanoma we say no a enti ye beka se said nko binya heart attack ayese na koma ye no so obinya stroke a attack of the brain let's just say when timanya yi ene ekofa ya de a ye fe ne stroke e ba be so ni o chanya mbo a ye be di nkomo dive ni ahwe the types of stroke ni ahwe other ones so e end point to be particular stroke ne hawo ya de bi hawo wa koma bo peri wani so biri uti payo honam nyina yo betew ye be ma ho odin kofom awo oba na be ma wo na ana ya de bi ha obia no me se end point de ye consultation ye free untua sika ansa na ya be di nkomo free number no na ya de ha wo no enje ne won twetwe ya de no nkomo ye betima hwa ye be invite no aba ye branch na bi okuma se takrade tachiman spinter shell signboard no ye be invite no aba ho number ne ye 0244 867068 0244 867068
68. Yeah, that's it. Dr. Dubote now would say no canon wiki munina nkomo a stroke and now jojo yare. Nti kanya ho chna nyame yadoma ye betwa so. Fasedama endpoint homeopathic clinic. Mo adaroma e na nkomo yetimi de bro chna nkwa hoden wo ho a ebese